A u Bosni se počela razvijati nova tajna organizacija, Mlada Bosna, sačinjena od Srba, Hrvata i muslimana, koji su bili protiv onog giganta gore. Da predstavimo Dream Team: Cvjetko Popović, Muhamed Mehmebašić, Trifko Grabež, Nedeljko Čabrinović Bombaš, zašto Bombaš znamo svi, Vaso Čubrilović i iz Principa Gavrilo i naravno Danilo Ilić. A 1913. Franjo Josip kaže svom Desnife Franji Ferdinandu da ode malo u Sarajevo posjetiti, jer su nove akcije kod se zbog manevara, vojnih manevara u Bosni. I to je zakazano za lipanj 1914. Alo ljudi, Ferdinand dolazi u Sarajevo za koji mjesec. Ali što ako Austrija objavi rat na nas? Nedeljko, što misliš? Onda mi smo, brate, jedno, mi smo zajedno, jebat ćemo vam kevu, razumeš, brate? Franjo Ferdinand se zagovarao za trijalizam. Znači, pored ova dva i treća kruna bi nastala. Kruna kralja Zvonimira, odnosno Hrvatska, koja bi ujedinila sve južne Slovene pod Austro-Ugorskom predvođene Hrvatskom, odnosno krunom kraljom Zvonimira. Posjet je organiziran na čuveni srpski praznik Vidovdan. I onda su svi ovi mladobosanci mislili, pa ovo Kovanci nas provocira, stotinu majki jebem usta očevih ja. Ali misli se kako je tada bila godišnjica Franje i njegove supruge Sofije. Princip, Grabež i Čabrinović, Neima More Iconic Trio, su sada u Srbiji i krenuli su 28. svibnja, mjesec dana prije atentata iz Srbije. Pravac Sarajevo. Pištolj koji je imao sa sobom bio je FN model 1910. Ako nešto što zajebe od vas, neće mi se morat ni ispričavat, jer vas neće ni biti. Vaso i Mehmebašić prvi su bili atentatori, ali su imali problema s oružjem. Jebote, pištolj, counterski! Nešto, već mi radi živac! Vem ti Boga da ti jebem u pi... A Nedeljko, pored Miljacke, bacio je bombu. Beži! Kako bi ti majku jebo ko je postavio minus sad ovdje? Pa što si stavio bombe? Da si došao, sada me rokneš, mame ti ga usred pičke nabije. Imao je u običaj, kad neko dođe, jao sve krvo u topće me mete. Beži odavde, sine, beži odavde, vozi bato. Ne veze, samo polako, nećemo da se sekiramo, da se nerviramo. Zatim je Ferdi posjetio i gradsku vijećnicu, gdje je u stvari dosta pokazao znakove stresa. Dočekujete nas sa bombama? Čekajte, gospodine France, zar stvarno mislite da je Sarajevo puno atentatora? Ajde, vozi Miško, pa da zginemo svi zajedno. Vem da ovi što se voze sa mnom nešto znaju i pričaju mi, a ja to ne mogu da čujem i da ne mogu zaboravni kurac. Zato verovatno i psuju sve po spisku. Kako vozi Miško je? Druže, izađi napolje, jebote auto. Neće jebem! I treba da idem, bre! Neću da vozim, eto. Neću da vozim više ova govna! Ne nazad, jebem ti mamu, bre! U pizdu, kurvinu! Jebote, jebote. Pa sve se srko, majci, da Bog da na rođendan, jebote, ko te dovede u sve... To je bio mamo moj jedan usta! To, Milisave! To je taj rad! Preturio sam se, sve sam se preturio, tremija je! Kako si uspeo? Lepo leteo sam! Au, jevo sam, kevo sam. Ludilo, laganini.